Inggih idedani sareng sami sadurung ngawit titiang matur lugrayang titiang aturang penganjali umat. Om Swastiastu. Idedani sareng sami ringgalai puniki titiang jaga ngaturang cerita sane mamurde mosale parwe. Kocap dukirin sesampun ide Sang Prabu Krishna mata tulung ring ide Sang Pandawa ritat kala perang Bratayuda ngantos pengadegan Sang Yudhistira dados Mahaprabu irike ring Astinapura. Sausan punika ide Sang Prabu Krishna raris mewali mereka Kedwarawati. Sesampun ngantos ring Dwarawati yang keudang raina mina punika raris ide merabian sareng Jambowati medue raris ide putra lanang sane kewastanen Sang Samba. Ari sampune Sang Samba dhuwur raris rawuh ide Resi Narada mrike Kedwarawati. Kawentenane puniki kawikanin anto ide Sang Samba sareng timpal-timpal nih irike Sang Samba raris ngerik-rikang daya pengupaya jaga ngode ide Sang Resi Narada. Irike Sang Samba sareng timpal-timpal nih makarya bobot-bobotan sesampune puput tangkil ring Resi Narada. Sesampune tangkil ide Sang Samba mawacana, inggih ratu Sang Resi Narada titiang nunas sapunapi dados bobotan titiangipun niki. Lo napi muani pianak titiang niki ratu Resi Narada sapunika Sang Samba sareng timpalne papana sapunika bendur haris ide Sang Brahmana utawi Sang Resi. Waduh, dewa-dewa Sang Samba keto masih timpal-timpal idewani sing patut idewa mau cano asapunika mapan idewa putran Sang Natu ide Sang Betara Krishna. Ane mangkin apang tawang idewa ngawit jani bobot-bobotan idewani do lakar dadi bobot sekenan. Urmaning saking bobot idewani totonan lakar metu besi utawi mosale ane lakar ngenyagang gumin ajen idewani Dwarawati nenenan keto masih lakar nyedayang ajen idewani ide Sang Prabu Krishna. Usan punika sandukan bendu ide Sang Resi raris metilar ide utawi mawali iri keraris Sang Samba pariangan ring manahipun ni sapunika talar timpal-timpalipun ni rikala wawa sapunika rawuh ajen idane ide Sang Krishna. Raris matur Sang Samba, "Uduh aji Betara Krishna ampurayang titiang iwang yuakti titiang kewastonin anto ide Sang Resi Narada pangde bobot-bobotan titiange dados bobot benohan. Turmaning saking bobot titiange puniki kanika yang jaga emas besi utawi mosale sane jaga nyedayang lan ngenyagang. Buren ajen titiange puniki irike raris Prabu Krishna nganika uduh cening Sang Samba sing nyandangi dewa nyebedang anake buketo buin pidan je emas bobotan dewan itu ian merupa besi nikahin Sang Ugrasena apang nyepuh besinin to entungang lantas kepasih sapunika pengenikan ide Sang Prabu Krishna
Yan kudang raine sampun, yan kudang sasih sampun bobotan ide sang sambo. Emas raris merupa besi utawi musalo. Irike sang Ugrasena nyepuh besine punika tur keentungan kesegarane. Raris sepuhan-sepuhan punika sane merupa bok ngangsan raine ngesisi yang ngantos ring tepining segara. Sesampune wenten ring tepining segara, raris buke punika mentik dados padang sane kawastanin eruke. Tur maning padange punika mangan pisan, tajep pisan padange punika. Ngawit punika raris cicinge ring Dwarawati ngongkong punika talar kedis tutune dan culik-culike mobi ayuan pedang lemah culik-culik tuh sapunika yuakti ngres-resin manah kawentenane punika. Yosan ring punika jatmane ring Dwarawati sane mangken oneng pisan memunyah tua arak. Ngawit punika jatmane talar sane muani mepenganggo sekadi anak lo, ane lo mepenganggo sekadi anak muani. Punika kawentenane ring Dwarawati. Yosan ring punika mata maine sampun kepenan tok tengkorak jatmane. Yuakti ngres-resin manah kawentenane ring Dwarawati duk punika. Tuane ngasapunika ide sang Prabu Krishna ngenika yang panjak Dwarawati mangde ngelaksana yang upacara sane kuastane Prabastirta nunas ring kerayuan ring ide sang yang widi mangde keican kabecikan jatmane sareng sami nanging duke punika sudurung puput upacarane punika. Ide sang Satyaki raris meyegan sareng Kertawarma. Saking yegane punika kepunggal raris sang Kertawarma antuk sang Satyaki iri raris mobi ayuan siate. Tur maning jatmane sane demen memunyah ring jero puri miwah ring griya mangkin kesisin pasihe metuakan raris meyegan. Resampune meyegan raris ngabut padange sane wenten mentik ring sisin pasihe punika padang eruka punika sahananing sane kabut dados tumbak, sananing sane kabut dados arit, sananing sane kabut dados pedang. Iri raris meyegan saling tumbak saling sepeg ngantos telas jatmane ring Dwarawati sede utawi mati kantonane alit-alit miwasane luh-luh. Usan punika toyan segarane raris menek pasang kelem dadosne Dwarawati ini punika. Sesampune kelem jagat Dwarawati ini iri raris sang Balarama utawi sang Baladewa rakan ide sang Prabu Krishna ngelaksana yang tape berata iri ringsor tarune sane ageng. Saking cangkemidane medal raris naga ananta sane ma Prabu Syu raris melesat merike kesegarane. Ide sang Prabu Krishna nyurianen rakan idane asapunika sedih pisan. Raris ide mapikayun ne subemula panemayan gelah lakar mulih kemu kesunia loko. Iri raris ide sang Prabu Krishna melile cita ring tengahing wana raris ide nyadahang anggering punyan kayune. Naning tan kawikane saged wenten juru boros sane muaste kijara tanu made raris cokor ide sang Prabu Krishna
tepukenipun sekali kidang raris kepanah antuk panah sane mawit saking kepehan mosalane punika raris ngeninin cokor ide Sang Prabu Krishna wau keni kidange punika raris kedarah anduk kijara juru boros punika sesampune nampak nenten wonten tios punika boyo je kidang punika wandah cokor ide Sang Prabu Krishna iri ke raris kijara juru boros puniki nunas pengampura dengan ide Betara Krishna. Waduh Ratu Betara Krishna ampura yang titiang purun tempaling Ratu Betara iri ke Betara Krishna ngeni kayang waduh dewa sing nyandangi dewa nyel selang buka kegawan idewane nenenan nanes betitah ide Sang Yang Paramakawi gelah kalakar kemu mulih ke swarga loka sausan punika raris ide Sang Prabu Krishna merupa cahaya dumilah raris melesat rike ke swarga loka sausan asa punika rao raris Sang Arjuna saking Astinapura ngambil rabin ide Prabu Krishna ke bakte mereka ke Indraprasta kasuk serahang ring Sang Bajra duke punika wantah maharaja ring Indraprasta wareh ide Sang Krishna inggih ide dani sareng sami wantah sapunika kritan titiang ukuring titiang anduk para mesanti Om Santi 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 Om.